Ka Jaintia National Council JNC delang ke chongchnong ka daistong East Jaintia Hills ne de paman gi yeki apachem ga yung kre ka mudisi cleariat yo percaya thet percayaan yai thawo ekti ka karkhana Shri Cement de wadawale o sange yai ni thet yai ni thaw yo chongchnong de lang gi de khot ka JNC de eg yai klam yo ben yai ni wadja hewa yai thawo mantri de gitrechnong de ekti chagi banabar we uye ni teligi o percaya wan ka karkhana wai oi dai hok mantri gi thawa de herbatai na do gi bare moja deliang presiden ga JNC usambor miling do ong wala da miu pesnge yai dai ni thaw do la ye le ga mukot da ma ha ga high court yo ye dai hok da ma ham le wala da lai chkmat yo pemon ga public hearing de wai cha chiliang gi bor sarkar deliang ga sain no punyo ga dai bor ha ga sengi pemon ya ga hearing District Council down down. District Council down down. District Council down down. District Council down down. Dai thao bian ni bersya. Dai thao bian ni bersya. Dai thao bian ni bersya. Da ke elat hi yakni ke company wo lai ko chakmat yakni ke jingtmu ko yang ka da ta ga yakin nong rep tada saki pile ne ke sngir wa da bon na ki nong rep ki wa da khamtam ki wa man ki tri heli dai amlang gi wi ne ke sngi khamtam ki nong chong yang ka dai stang wa ki wa le so chnong ki wa jan chnong wa ka dai stang da wan support gi I kam ke JNC ne benta ka ni ke jingi ki yang I wo pen sange mardor yakni ke public hearing tada yo chuchu ya ke kubor ki ni nong chong wa da am ke jing cha maham kayong ki khamtam kini ki wa percaya kini ke company dam ke jing maham ni ki da kitu ki wa support ya ke jing wan yang kini ke company I ke wi ke message ko pha cha ke government la da jia kanu ke jing jia ke wasnau si ya kini ki wa percaya ke government ke police department to chim go ya ke jing bakle ne ba impriang ya kanu ke jing lebor ne ba la da ke halor wa kini ki buru da tangkhan gi ya ke an da ke government nang elat go lai kini ke public chakman ne ya kam kini ki buru ke government nang elat go maham gi kini ki wa percaya kini ke public hearing kini himan go beto kini ke sarkar mangga ke sarkar ko elat ya kita ki kambe ai public hearing chakmat ini ke yang kesenyi ile ole ba ji de ke bor wa pensenge agata ke public hearing ta kata he ta message ke sarkar na ke sarkar ko go wo am kata ke jingsuk jingsan apa ke distrik yang I ta karpat ya ke sarkar wa pensenge ko kini ke public hearing de wasuk de wasan klaim da am kanu ke jingnya penyubor ha perdiki bor yang ke sarkar wa ki bor yang ikam ke JNC sirup ke jingkersan yang ki pajba yang ke ilkanong klik sakawi lada ke sarkar hi wam snap go ya kini ke jing yaki ke wajajai ke yang I lada perchang ba go ulai pemanda ke bor kini ke public hearing lada kini ke public hearing ya lak go man kini ke public hearing la I ne ke yang kesen yang ban se I daulai seduk cha high court ni benta kini ke isu ni ba untuk do pengkhan go do ya ka Mekhala Land Transfer Act ni ba kini ke jingle yang kini ke company da pengkhan go wat ya ki an yang ka 6 schedule ni ba ka 6 schedule hi da khanglat go yang nu ubar jela bo thau haki thau ki wada am ke jing yada na ka 6 schedule imban se la da habula chedo chakot la oile percaya kini ke jingle yang ka sarkar